Major General Jim Mwezi, Minister w'ibyo kwerinda ashyira ku iguro rutindoru kandi ashabira abaturo kurukoresa kurungi. Kaburu kushasha kwanyu ubwo rutindoru rwagenda. Kandi cyatukwataho umunongo. Ikindi kwenda kubagambira intindo mu Uganda n'imitwaro iri kwetenga kukorwa aze intindo nizitware sente nyingi munongo. Minister Jim ayorokero kwatwaho ahabwe intindo n'enguto eziri kusheshwa ihunga ombishweka bitari bimwe omuyihanga. No kwetindo zona ziri kubi mu Uganda yona kandi ahabwe enjura kuba nyingi inguto ezitari zatamaka zona zikasisikana n'intindo. Abakozi ro kuombe ko rutindoru no bajanga uruombekirwe kurungi kuhangara. Ahansi bakabanza kuteka concrete baheza farm foundation. Nahorra yes kandi bakabagira batabateka ukaruva 5 za diameter za Rwanda. Ezo mu China ya Kigamba. Then bate costone pitching ebiye bayombekera end structures ebiye bisike tingamizo mu rutindo. So nawe icyo urutindo We have taken the stones and the foundation and totally 5 paths of the 5 lines of the paths and also the stone pitching. Yeah, it totally make the bridge well. Wayamayo koro rutindoru abatura binamatsiko ngo nishija kubahwera kutambuze by'emshuburo yabo. Utomu rucigano bagira nkashoberwa neshweza kambe kwini. Mwenu kambe kwini itubire twine yarwa mechango. Hano yaha uruguto rumaze rubwire bwinjiro ryaha kandi nabwo n'ubugwakorwa mu kubanza ko rabona ivuka nabwo nkabande ni waha nitwe twabikoze konka hari tuye no rutindo konka n'indebe by'imishuburo abakushubura za soda ni byetwaho kandi nimpura nisima ruhanga abushanga hatezesha turukutamburaho kurunja rutindo rwito konka nitkusima bwo kurabirumba chiko tukatungo rutindo rwito nk'abanyakashino tubere tuferirwe ntunguka mpango munonga. Orutindo nurugitwe byanga nka Bagahwe, Cyaburere, Kazindiro na Rwerere Town Council. Gasha kwa Dan Basibi.